še. Joj, ko so šle te počitnice hitro. Ja, Joni, kot da bi bil včeraj. Kaj vi ste se kaj videli s Tilnom? Pa jaz ga nisem videl od zadnjega dneva. Jaz nanka. O, Tilno! Obrlan. Ki si bil ti cele počitnice? A, se veš, sem te, veš ko je naprej, da se pa baljirat, pa košit, pa Tudi tako je, ti ni bilo še. cajta. A, nič. Zvonilo, moramo jeti. Menda res. Kaj vi ste videli, kdo piše Tilni? Ma ne znam, jaz sem videl samo en srček. Kaj pa če pogledamo njegov telefon? Ajde. Znam kdo geslo. Jaz ga znam. Glej, kaj je pisal. Glej. Ni napiši. Ti napišem? Ja, dobro. Glej, kaj tle vse pošilja. Glej te slike. Ne. Glej, kaj bo napisal. Ja. Vi ste še niste prav gledali. O, Tile, to je tvoj telefon. Možno, ja. Ali gremo se prav gledati. Ej, fanti, pomagaj, da mi telefonu malo pripravljali. Pa kaj te briga? Zdaj prsti sta polno. Jaz bomo povedal. Zakaj mi nočem poslati? Saj imam Wi-Fi. Da me ni blokirala. Ma zakaj ne? Tile in jaz imamo nekaj za povedati. Mi smo ti vzeli telefon in pisali te tvoji. Kaj ste? Se bom vse povedal. Sam milijce. No, pa je spet vse v redu.